ikundi kiria kiaegwa tent ni Mama Safi ni ikundi kia Igembe North CBO ngwataniro kwa ubu yonto awire kege na aya nekeke mbere kendo antu ba mawathe bolelia Mama Safi na boleletie na no boteja na aria munambi na babu ni atongeria na thiati bakwe bobicie mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambuka Ilemia bakinyithitie tenti na ite kire ikundi kia antu ba mawathe kia Igembe North ngwataniro taweliund domerete mawathe ofisi ya Karambuka Ilemia na ngocogia nkatho muno nuntu bantu kwena aru era twabangire kuma kuraya na aru atu yao lare wina CBO ya Igembe North ngwataniro CBO ikundi giki watanithitie antu ba Igembe North bonte ba mawathe tenti ye tawe ikundi kimwe tawe ikundi bya antu ba mawathe ikundi 1 2 at least kendara ba imukombora ndia account ya antu ya CBO ikethwa kwibia unkuma itucogia nkatho nuntu ba mamia tukarambuka Ilemia gwiro kuritira antu ba mawathe aya ni the wheelchair Meru county yonde obuboeja na aria antu ba mawathe baria bagunikite na murandi yo bacokete nkatho na kuwa gwiboboya na untu ba mama Ilemia nuntu boturete assistant yeru ari acha tumwite kana tata na twitika tutwire gwitana ndu tungi twitika lakini tucogia nkatho muno tugira ibo tugwiboboya muno nuntu ura twitika na twa attend acha tukona mbeca kiriyo batu tuti antu bakutura njirene kuromba yurenda antu collective na no bwitio ubu afo munyasa kwenu tibotho na mbeca buketha jate bukayana Ilemia thank you very much as yako kuna antu betu bae begembe ingocogeri Ilemia nkatho tukiwa nuntu babira tubwitheria kitenti aturetera na imami etu moya na tutemotianiria tukona twengwate tutianeri tureana bapinda birundi biwa tubwitheri nendelee na Murungu amutharime tutibimisiusi kabia kura na tuendelee na bitambe ninyagura tena na tena tapata nkiripotera Geto FM kumalare Igembe North Mbita Docas Oledian Toitha.